Okay, barang baru sampai. Lexus RX 350. Ada year 2024 dan 2023. Ini year 2024 Foro Kento Okay, ini unit datang Year 2024 Grade 5A Dia ada lamp washer dia datang ada lamp washer 31 inch rim, sport rim, F Sport model. Tengok belakang dia. Belakang dia cantik lampu dia. Okay, RX all wheel drive Dia ada kick sensor. Kalau you ada kunci, you kick saja dia boleh buka. Okay. So pakai tangan buka lah. Dalam dia nampak macam ni bersih sebab dia 5A Dia ada sunroof lagi. Ini penutup dia. Ada tatang tak ada, ini optional ni. Tengok bawah dia. Dia tak ada spare tire lah, tapi ada pump and sealant lah. Ini dia. Grade 5A. Tapi dia pun ada sunshade lah. Sunshade. Ini leather combination black and red. Dan ini Alcantara. Dia macam ni. Dia belakang pun ada power seat lah. Okay, belakang pun ada power seat, bukan depan saja. Ini bahagian depan dia, of course. Dua belah ada power seat, dua belah. Lepas tu dia punya screen, okay. Dan sekarang mileage dia 2,805 km sahaja. Grade 5A. Okay, ini DIM. Ini dia punya reverse cam. Dan juga dia ada HUD depan. Okay, unregistered 2024 Grade 5A macam baru lah, tengok. Tak ada karat. Dia 2.4 engine 2.4 bukan 2.0 turbo. Turbo. Dia 279 PS lah. Okay, ini chassis number dia. Kalau you nak beli report online atau you nak Kento send you report, boleh Roger Kento.